next year makoti bana ba batho ba nyala mo ba sa tsebo tshwantse ba feed dipoko le eng tse sa tsebang le ba fidisa dintho tse sa tsebang ke setso sa mo hae ubani odla lokho kudla lokho pendula lokho ngicela ukwazi umuntu omdala ubani odla lokho kudla lokho pendula lokho asingeke sizophendula wayini kanje into zethu ubule emnyako kapala urobe kiyasipolisa enkolo tshwabiseta trespassingkisitso sa mo hae yasibuku setshwantse se fidiwe what if ngwana ba thufile tokoloshi hatsi tokoloshi ke ngona tokoloshi ke sitso sa rona re ukuthi kukhona isikhathi most of the time sekaneke manje lento le yemenzakalela mama ninokuthi nina aphakele umuntu into angayazi ninokumupha isitsha makaphaka ngithi ni 3 yena makaphaka always uhleza aphakela abantu abayi4 angithi kuba yithi njengoba wena bawushade thapho unyala msadi libantu yi1 hawuzanga mujotho culture lona letsa jwa. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode of Culture today, and this is exactly about Street channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for tuning in. Without forgetting, we're skipping batho ba baholo, le subscribe le bele share videos a rona. Batho ba baholo ke le kopile ka go Instagram le go TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby motho mo le kopa le following le go Facebook ke Lady Blue YesBaby. So batho ba baholo ke le kopa hape ke kopa le advertisement ya ka ke dilang tse ke etsa promotion a pocket broker le lateleng le shebe ngo ha batho ba trader o ba trader jwang no ba tsetsa disente le go tsetsa disente jwang batho ba o today ke ngole se my sister mona ke tlo mo fa fela chance ya ga bue nka mtala kunjani ngiyaphila kunjani ngiyaphila uyakhuluma oh wa khuluma wa bue okay my sister go project di viewers wena mang ka lebitso ba ngoletse ke Karabo ke nyaletse Hamathusi for 3 years so ke na le bothata mo a ke go ba le bosiu so ba le ha ke jotsa boyfriend I can't believe so ka everyday ka 8 o'clock ba re ke tholele ntwe exciting ha ba buli ka mogomong ha ke tsebe go etsa halang so ke lebitsitse mo go le tlo nthusa maybe a le ka nthusa ke tlo so wena o nyetse Hamathusi o makoti wa teng o nyetse for nako ka 3 years so kutlwa o mention something ya go wena my sis o re ba go tholele ntho sa ibone le dula le kae wena ke dula le ke mme wa teng le boyfriend so na ke tlile ke tlo dula bo boyfriend because of lex na mo ke se ke tlo dulang teng so ka ska o le makoti okay le decide le tlo dula mo le monna so ska le dula le 3 jwalo ntse ke batla ngo etsema ba go tshulele mangwe etsalang ke batla di viewers di understand haina ba re ke everyday ka 8 ba re ke tsowe ke tshulele ha ke tsebe le ntshwateng ke tshulelang ke ve ke be skotlolo mo le fela bese mo pila mnyako mo pila go mya teng so I can understand go etsa halang ha ba ntshwetse everything so ba re nko bana o tshola ya ntlantle ha ba bugi so ka dile o tsholaneng o tsholela ntho sa etse it's been 1 year ka o fela ke etsa ntho e tsalang so na le so shong we qadile last year ntho ya o tsholela ntho sa ibone so ke bana so wena di ba kwena di ba mo mnyako di jetseo ke nna ke di ba ene ha ke di ba mo mnyako a ke shebile le morao ke di ba fela ba go ska sheba ko morao le o ba di jetseo o ile tsa go le boyfriend mo le monna wa ska mo sa mameli every time ke mjotso re hai ke bana le toro tse so hantju a like ha mameli o ba le ditoro tse jwa tse go ke lo ga mkhunu sometimes lo ga dintho tse like dipokonyana how like I can understand go etsalang so mo jwetso re baby ke tsholela mang bana ke tsebo ke tsholela ngoreng ko wena ke ambotsa hantjwetse
Hey, my sister, baby, my o tshulele ntho sa itsebe ngo tshulela. Batho ba ba o nna utlwa re ntho ke qela o utlwa nna. My sister ke makoteno ke o watch yo Lady Blue ke tshulela ntho ke sa itsebe. Ba re ke tshule dijo ke yo buya phaku my sister maka qeta ukuphaku ukudla lapho. Hello friends, I'm Lady Blue and today I want to show you how trading can be simple, smart and exciting with Pocket Poker. Especially thanks to their built-in AI trading mode. Artificial intelligence has already become part of our everyday life and now it's changing trading too. When people want to start trading, the biggest problem is not money, it's complexity. Charts, indicators, constant analysis, it feels overwhelming. I had the same feeling before. That's why I was excited when Pocket Poker introduced AI trading. I've been trading on Pocket Poker for a long time and now they've added an AI trading mode that makes the whole process much easier. You literally press one button and the system automatically determines the trade direction and timing. You don't need to constantly analyze charts or worry about making mistakes. Artificial intelligence does the analysis for you and helps you trade more efficiently. It's perfect for beginners and also a great assistant for experienced traders. There are over 130 assets available. Currencies, stocks, indices, and crypto, all accessible 24/7. Trade returns can reach up to 92%, even when using AI trading. Pocket Poker also runs daily tournaments with prize pools. And yes, you can participate even if you trade using AI. For active trading, you can earn bonuses like risk-free trades and cashback. Another big plus is the Pocket Poker community. Traders communicate in different languages. Please help each other and share experience. If you have a question about deposits, withdrawals, or trading, just ask in the chat. The team responds quickly. Pocket Poker is designed for a quick start. Clear interface, AI trading, ready-made tools, you can place your first trade in just a few minutes. And you're never alone. There's a community support and 24/7 assistance. So if you've been waiting to try trading but kept postponing because it seemed complicated, Pocket Poker makes it easy. Click the link below, register and use my promo code JournalMay10 to get a 100% bonus on your first deposit. Thank you for watching. AI is already changing how we work and now it's changing how we trade. Subscribe to the channel for more tips and I'll see you in the next video. Thank you. Ukudla emnyango makaqeda ukubeka ukudla emnyango bathanga bheke emuva dijo tse o di etse wanga qetile mudia di tla di fedile di plate ya fela etsela ke tlo sheba after maybe an hour or 2 minutes like ke thola usna next so I can understand go wetsa dijo di fedile dijo di fedile ka mogara so lena se ke a tshoga phela le swa ke lengoletse so se ke a tshoga se ke a tshaba o ba tswalletse family so batswala so batswala my sister ska re fihlile go thotse mo ska ha o itse wena o buile maka o tswile ka go ya ko mole ke kopa re kene ba nse re le pela mo nyalletseng go teng re kene re tlo gona go bona ba nna ya ntshosa ntho e o na le dintsha a diyo dintsha a ona dintsha okay no problem batho ba ba o le re tlo kena mo pela maisisi mona o ba re mo pela gate mona re fihlile o itse o shapile story so re ha a tswa o ya ko mole o ne etse tsore ba ska balea ba ska tlowa a ba thole hantle ba dutse ke kopa re keneng he Gucci a re tsamaye yo maisisi re go ba huli how my sister with ona dintsha o Gucci anef Gucci go ba o yetse o ithibe ke go aus tsaba dintsha thatha ba ke bo wese habona utsona dintsha Sorry, Mapoi. Mphakathi wenzakala. Awume kancane. Hawu Mapoi. Yena ndoda wenzakala manje na. Yaphila kunjani sisi? Thank you. Hey, uyakhanyisa. Oh, thank you my brother. Mapoi. Oh, beka thuye maponya ni. Stala phansi. Okay. Amniya ngenyama silo. Oh. Manje so yamthi. Hayi silutho. Okay, akulenkinga. Bhuti wami, wena ingabe uba mshulu usisi wathi femele kaMthunzi. Uhlobana kanjani nosisi? Usisi makoti la ekhaya kamgaya. Oh. Ngamlobola. Umakoti wala kaMthunzi. Ya, sakashadi nje kodwa ngamlobola yena. Ngakhipha siphelele. Oh, wasikhipha siphelele. Yeah. Okay, my sis konje yane ke kopa mo jwetse ntate Mthunzi. Hey.
wa go ngoletse ke ba ngoletse because of like ke ba jwetsa gore like a ke robale bosigo ke gale go jwetsa gore like moa hao o re ke tsholele ntwe e ke sa itsebeng so like nna a ke understand gale ke bua le wena hayi ye tate awuzongibonisa la na uyangisakala ngizela nabantu ke lana ukutshela ukuthi akanali yena awunali sanibona amakamera wani sesishutelwani manje umuntu omdala nkosi yami asizanga la nokuzolwa umuntu omdala bengicela nje ukuthi usilalele uze ukuthi sikhuluma ngathi athi ngihlala phansi ngifuna ukukhuluma indaba ngibe nginyawo awulali angilale ebusuku mase siletha la makamera la kwenze njani angilale ebusuku hayibo okay but baba ngicela usisi mina ngicela ukumkhulumela ngoba seniyevesane ni-attack le ndaba and ngiyazi ukuthi umuntu omdala ngegama ngu-Lady Blue ngiphuma kwa-Street Journal umuntu omdala shuthi mina kahle kahle angazi ukuthi uyaqala ukungibona noma okay mina nginceda abantu ngey'nkinga zabo kwamafamily mabaney'nkinga izinto eziningi abantu abangakhoni ukulala yonke into nje ngiyayinceda bhuti omdala into enzakalayo lana muntu omdala ukuthi usisi usibhalele njengoba umakotweni uyasho ukuthi ushade kaMthunzi for 3 years and njengoba ashade kaMthunzi for 3 years muntu omdala uthi yazi Lady Blue nokuba nenkinga nkosi yami uthi kukhona isikhathi most of the time sekaneye manje lento le yemenzakalela mama ninokuthi nina aphakele into angayazi ninokumupha isitsha makaphaka angithi ni 3 yena makaphaka always uhleza phakela abantu abayi4 and makaphaka kanjalo leso sitsha nithi leso sitsha nithi asibeke eminyango makaqeda ukusibeka eminyango nithi nina angabheke emuva makaqeda ukubeka isitsha eminyango shuthi uphakela into angayazi aniphathi kathini ekhaya yini aniphathi sengibuza wena aniphathi aninawo umsamo kini ngokudla wait ngicela ukuphendula ubhuti ima lapho wena ngokudla mina tokushetsani yesekhaya babhili ama-Christian mostly bayathanda ya kodwa ke nyeke ubuze ngicela ukukutshela ngiyazi ekhaya kabomama kunjalo nakabobaba yes kukhona umsamo akunankinga into ngitshela yona ukuthi mina bengifuna ukwazi ukuthi niphakela yini mina ekhaya bayangiyazisa ukuthi Blue retsa ntho so eneso phakela abantu abadala abantu abangasekho ukudla wena ngitshela ukuthi kwenza kanjani so leso sitsha siphele sidliwa ubani odla lokho kudla lokho phendula lokho ngicela ukwazi umuntu omdala ubani odla lokho kudla lokho asingeke sizophendula i-tradition wayingantsheli into zethu amasiko awo asakusibabuthi labantu abadala sinje manje sakubabuza abantu abadala akabenza ridulisitse fathi aribu yabona bangale ulande makonyamolo ukuthi nizosibuza lento leyo thina lana utlo kinyetsa mahlo a batho jalo unenki kwale mnaka unenki bwa 1 years ka watshela ukuthi khona izinto emendweni wazikhweshini ungazibuzi ulatela njengule mbuzo izinto nami khule kanje uthole kwenziwa kanje la ekhaya ulatele mulalo engane zethu sokhula kanje sibona la ekhaya ukuza something ke angithi nithi nimshadile usisigaba ngithi nithi nimshadile ithi ngibuze wena ke umuntu omdala wena njengoba ungitshela ngithi umfazi wakho mshadile umfazi nendoda mabashada kuba into eyiwani angithi kuba yithini njengoba wena bawushade the time unyala msadile bantu eyiwani awuzange mujwetho culture lona letsa jwa awuzwaka kahle mangisaqala inkulumo yami ngithe explain kahle lotsholiwe kahle yonke into umsebenzi omkhulu sakafika isikhathi sakho ukuthi basaxoxwa ngenyongo uzobe sekazi zonke imfihlo kwamanje asikafiki leso sikhathi sokwazi usisi kutheni nani nimshadile phela mina ngiyazi nimshadile wekosintu kodwa ingqondo inyongo yana ekhaya sengakathelwa masayenza izinto kahle sofika isikhathi sokuthatha zonke imfihlo la asingalwini mina ngicela ukubuza ke njengoba nithi emsamo nibaphakela ukudla bekudla yini abadimu yiba badla ukudla abantu abangasekho abantu abadala yibo badla ukudla ya mhlawumbe nezingane zafika sidlale ngako zichitha ingane ngeke sala ngeke sala isigadu ukudla akunengane uthi akanizanela khona ingane sifika la ejardini ngeziwa awungeni ingane abantu ngabona so nina anibi ay responsible ngaleyo ndlela ukuthi niyeke abantwana babomakhelwane badle ukudla eninani ukuphakele abantu abadala sisiba ngokuchasela kahle mina ngumuntu oyiphuzelayo mina ngokufika mhlawumbe so wayicela abantu babomakhelwane badle isho sisi amajuba nawo ayafika edlela amakuthula manje abantwana badle namajuba adlile aletha ntose kwabo bathi babawona walithwala labana babomakhelwane badle kodwa wena kodwa uphetha kabi wena uphetha kabi kodwa indaba yakho ngiyingeni uphetha kabi
wena ungahlala nomuntu ongazi imfihlo zabo sisi into lento inesikhathi sayo wena nawugane khona akugani wena sisi mina futhi ngisazogana uNkulunkulu kuya kuzofika nawe uzofika isikhathi sokuthi ulatele mina nami thomulu hutlo fihla but le motho wa ka wa tseba gore nna thongolo ngo ke a tseba kana ane ba ke tlo nyala motho ke sa tsebe mina tlo sa tsebe ngake ke la okunye futhi into lento inesikhathi sayo sokuthi ya thomulu as soon as aka nkintshetsa mahadi ke tlo le tseba gore ho jwang ha bona if ke sa tsebe ho tsamaya jwa di tradition and if ke bona ba etsa ntse tse ya akithi yena usebenza kanjani sikuona kusebenza kanjani mina kuthike yonke imfihlo yakhe sina khona imfihlo zethu engabonakala rikeke bera haona nnete re tlo ibua nnete re bua fela kuri ke lesiko la mo habo runa mo wa ile sanje 3 years ka ufela so ntwetla ne my sis ko pale botsa di ka di plate tse o tso di bayang wena re kaya go tshela go ko pale umpants please akubheke manje khipha zonke imfihlo sala ekhaya akubheke manje wesisi awume kancane ube kancane lapha awuphelela ngiphelela yeke sisi awume kancane kuthi ngeke zadlulela bathi ngeke zadlulela umuntu omdala hauna ngintshotse never mama wena wile awusakayitena uvala umnyango kanjalo kampara yema I don't do that umuholo mothomolo ukwalla enge nambena ubani ngithola unathanzini bondi akumnyango uvulwa uthi umnyango uvulwa why did ngithola kamothungu private ngithola family yami if ki ritual he I understand if as ritual ungavula umnyango lo ngeke ungivule futhi ngeke mina nanoma nayenzani nakhuluma or nayenza kuthi mupita letha kamo wavula umnyango God munyako wa batho eshinda tembi mkithaba le ntja wait fuck thabiso shabang tja e o salla tela niko kae ke tsona ntho so wena o phakela ntho sa itsebeng ba ha ke tsebe go wetsa halang ba re ke be mo fela ka 80 fela a qeta bang lwantsha ha ngone ke itswe mo ngone ke every day ka itotlo ko phakela itotlo every day ka itotlo every day wena sa akahamba uzolibaza mina ngizobizela amaphoyisa hauna litseli wabona wena utsamele bona batho ba utsamele bona akutodula buloyini na akutodula buloyini isuse lenja yo akutodula buloyini anefu utsamele bona bathuba utsamele bona mahadi ya rona re batla tsohle tsa rona ne re unkile re o entse motho mo ne re o entse motho mo ra o nka ra o phutsa ke yona taito re leboang ka ena la kunani la ha una vula amathuli sekudala awafuni
Let's Ni etse eng makoti a Ah, bana let's let's clear. ni shane bana Re tswele ka ntlo. Re tswele ka ntlo tsamaya. Let's clear. Re itshallele le seko la rona. dipuso le Tswa. Boloi ba Tswa le lona. lona. Ah, ka se tshotsa boka boloi. Boloi. Boloi ke Bula ngona mo, boloi. bula Ha o mo. ka tlo tlo bulwa mo. Bula mo. Ha o bule mnyako ka pa le o robe. Ke ya police ko le tshwarisa ta trespassing. Bula mo. etsang bana Usukela, ba uhambe. Bula mo. Ah, Wena. wena. Makaphuma nabo. Uphuma nabo. Uphuma nabo. Arabetsa next year. makoti bana ba batho ba nyala mo ba sa tsebong tshwantse ba fide dipoko gore le eng tse sa Ha ona tsebagaleng. sepoko. le ba fidisa Ha ona dintho tse di sa sepoko. tsebagaleng Ke setso sa mo hae. Ha ona sepoko sa tshwantse se fidiwe. mamele what if ngwana ba thufida tokoloshi ha tsebe Tokoloshi ke ngaona tokoloshi ke setso sa Setso. rona re Ha ke hotse ka robale bosiu. Ha ke robale bosiu, ke le setso sa bontatemolo ba mo ne se etsiwa setso se tlo dula se etsuwa Ha ona le bothata. yena tshwantse a re latele se bontshe etsiwang hore le sebetsa Ha le bona. Ha phuma nayo. Re bontshe. ntho tse private. Awuzela. Re bontshe. Re bontshe. ke room ya mang Re e bontshe. ke room ya mang e my sis Ke a ka. ya hao jwa A ke re ke le ka tswa ka ntlong ka kena ka mo so ka mo ga ba batle go bula. a ba batlo bula kae Ka mo. Wesisi, usena ngidla. Ha ona Hamba ntho nayo tse ngina hlalosang basemaru. Ngena hape. kumaru. Ha ona ntho tse hlalosang. Ha re tswele. Tswa. Tswa. no ska pusha Wambe. Molateleng le lona. Wambe. A re yeng molateleng. Wambe na. O ska ba ntse re tla tshwarisa. O tlo rona ha re na ditokelo ausi. Ha re na ditokelo. Tswa yang re tsweleng. Intombi yakho. so Amadoda my wakhe. sis so busi ha ona ntho o e utlwa Saba ngempama wena. mhlaba ukhona ukuphuphawa ukhona ukubopha uhlaba abantu uhluleke ukuhlaba emazithozi wakho Awulai wa teng wena. Wena mlo ya teng. Wena mlo ya teng. Saba wena ngempama. Neshami. Bamba neshaya. Wena. Limas. Phuma la kule chari. Phuma kule chari. Phuma la kule chari. Phuma la. Kuni chake. asiphumele ngaphandle ngisabe izinjanyana niphumele ejaridini leni Ya phuma. Re tsweleng. Phuma la skora. Phuma. Ulai mo baluna. Phuma la phuma. Phuma. Ulai mo baluna. Ke banna ba hao ba tliseng. Out. tlosantjae gucci come Hantle. re batla key iko kae key gucci tloyo Ona ski. motho mola re bueng gantle re tlwele ngolwana yo se ke Wena. gasetse ene ke dintja tu Nawe futhi. hayi ungangikhombi mani ungangidini puti manje hayi Awungiyeke na. puti wami sikuphi isikhiya Awuna skhiya. kanti nina wayinenza so Zambile nomngane Ubani wami. tsweni? Sebuthe nomngane. kuhambe ini Ikhiya nomngane wami. isikhiya Ya. puti wami asenze kanje angithi senza ama-rituals siyabona ukuthi Sibona rituals la usiku. Ke kopa le re tsweleng. Waphela kufile. Ntate wa ka, kopa le re tsweleng. Tswale mosadi o wa lona. Re tswele le di-camera tse tsa lona tswa yang. Akambe uphakela ayazuku. Ha re batle le tlhaloso ya lona. Lo mbuzo Kopa le kabazuku. tswele. Ayibambe ubuza. so nyetse mo motho mong Ha re sa ba wena batla hano le bohading ba re batla go tlisa ntho dikgomo tsa rona. Ha ke beile wena o Re batla go tlisa dikgomo tsa rona. Hamba na. Ha ke beile Nawe nawe. wait Ha atswe. ha ke beile wena susanisha yenu Re batla e lona. wa bona a ke tlo tswa he a ke tlo le makiri tsoba ke tlo e raela kwa Ke le batla le ruta gore le tswa bathong ba batho. Tse le kena ke la ntutsa batho le ditaba tsa batho. Tswa yang. Le tsweleng. Tswa wena. Tswa ya. Itswa. ungishateleni wena Phuma nani manje? Umelele wena. Phuma nawe. Get out. Washana makhemera. Get out. wena ungishateleni Buti la ka. Tswa yang. Out.
Uyekile. Fuck off. Yes. My brother uzosilimaza ungasidile. Uma. Bashaya futhi. Wena. Bashaya. Uhambe nawo lamadoda wakho ungasabuyi la. Nizoncedwa yinja. Otherwise bengeke ngihambe shema. Mbandla. Yithi wena. That's it. Ngizobamba. Ngasile njalo Wena. Ngabe manje ngenza something. But manje yazi my Wona sister amazabilayo. Don't get about amanzabilayo. My sister Richani. I want to show you something. So who? Ushoba who? Tla botsa ka rona wena. Wena utsamaya le bona abantu laba ba hao. Wena. Uska bahlola ba mundotso wa hao. Uska bahlola. Lena asawubata. Akusambata. Asawubata. Samile. Mama wena nenkingi. Bonisa umfazi wakho ukuthi ngiyenza ini. Abubonisa yini? Ubonisa yini? Yini abubonisa yona? Inkinga bani? Yeah my brother. Inkinga bani? Yena. Uwinkinga. Mina Uwinkinga. Yena. Uyinkinga. Uzosimazela amakhamera nenyeko. Hambani. Uzosimazela amakhamera nenyeko. Hambani. Ukhoshela la Sikulobolile vele bowufanele usebenze sikulobolile vele. Kanti bowumeleni sikulobolile. Ubuthakathi. Ubuthakathi yini? Ubuthakathi yini? Ubuthakathi mina. Akunabuthakathi Balungu balungu. so. Ngicela ukubuza ke ungangilimazi ngifuna ukusondela kuwe. Saphinda buza futhi. Lalela. Ungasondeli la buza la. Wena uzongilimaza ngizobizela amaphoyisa. Buza lapho ungasondeli. Aswasabi amaphoyisa. Aswasabi. Usukela. Okay, sibonisene roomini nifakene. Iroom layo. Lapho le room. Why nivalile roomini? Akalutho lifanele nilibone lifuna ukubona yini? Ubekele. Awulawo iroom esivulayo. Hamba nalamadoda wakho phuma. Uletha amadoda la uyasidelela amadoda la uzositshela ukuthi Ungena ufuna ukungena ngena. ungena. Ungazosijwayela wena. Ungazojwayela. Ngena uzobona ukuthi wayesivalile. La nina Ula iroom. Wena my brother uzongilimaza ngizokubizela amaphoyisa ngizokubona. Aswasabi. Woza namaphoyisa wakho. Woza. Mina lo angimsabi. Woza namaphoyisa noma bathi ngiyiwani. Awubeke uloku uyambamba indoda yakhe vele. Indoda umfazi wakho simlobolile loyo. Simlobolile. Ngiyafuna mina ngisabi lutho la. Ungene. My sister njale yabo. Ngena. Ngibonisa amabele yona. Hey wena Ngena la. Ngena nje. Yazi bangizoncediswa yinja kahle kahle. Kathatha. Ningene la Kathatha ngenani. Mina ngizovula ngisabi lutho mina ngiyangena. My sister ngizolimaza labantu. Woza la wena. Mina ngisaba Woza abantu abadala. usijwayela. Shaya lo, shaya. Usijwayela. Sikutshalela sitha sifuni. Hamba nayo ndoda. Sikutshalela. Hamba. Ungangibambi wena ungibambe kathi. Ngiyeke. Wena woza la wena. Uyakunelela. Sabi wena. Usaba kathi. Sabi wena. Ngiyakufuna wena. Ngiyakufuna wena ukukhuluma kakhulu. Ngena. Ngena. Wena ngithola Susa inja yakho. Susa inja yakho. Suka wena ngala. Susa inja yakho nami ngifuna wena. Suka la. Nami Sukani ngala makamera wena. Sukani la. nami ngifuna yena lo bhuti ngisaba lenja nje phela. Ngisaba lenja. Ngabasabi la mathakathi, ngabasabi. Ngisaba lenja le yena. Hambani la. Hambani. Uyangifuna ni? Ngena. Uzoboshwa bhuti omdala. Aswasabi amaphoyisa. Aswasabi. Ungene jail. Ngena Ungene ukuthi. jail. Ufuna ukuboshwa. Ungene jail. Uzongena jail. Wena uzo. Uzoboshwa. Wena ufuna ukuboshwa lo vele. Sukani. Sukani. My sis last of all amaphoyisa ayikho indawo uzothatha impahla zakho. Ayikho indaba yakho. No, no, hayi. Uthi wena abusive wena. Ngiyafana nawe. Ufana nami? Yeah. Ngi-abusive ngani? Ithi khona umuntu uzoyithola. Wena. Ukuthi unceda abantu abagulayo. Isick bantu abadala niyagula. Ungazosijwayela wena. Ungazosijwayela wena. Ngena la siboni. Woza la. Mina ngimbona. Mina bithi ungishuda ngamakhamera. Woza la. Asambe police station ngiyophuza. Uya no police station. Asambe. Thakathi. Mina mayisiza nyeke uzongidraka ngisemsebenzini anini. Mara kusala ngizangena mangithanda. Ngena. I wanna show you something. I wanna show you something. Ngena sikubonile. Wena mthakathi wena.
bayekeni abantu abadala ngisathi nje ngenhliziyo zethu mayisisi lapho abantu bakho leyasinte Hey, asibayeke gogo wilani vumo bathi baba yigulela balithiwa yodwa bayeri mayisisi uzothatha impahla zakho ebona lama into zakho thatha impahla zakho sizoza namaphoyisa upaka into zakho sibe sharp sikuzele neveni upaka into zakho hayi kungcono ngizothatha impahla zami ngoba le impilo yala asiyiyo shame. akusiyo ubani igama lendoda kwifamily kabani kwethu Ifamily kaMathusi. Mathunzi uzokushaya kutama ngicela sikhulume please Kahle nje. nawe tu ye lahla umhlanyelo ke uzongilimaza ngithoba lento leyo Awukhulumi. umhlanyelo Umuntu omdala ozokhuluma kahle. umhlanyelo sikhulume ke Kurumela imana. wena uyangikhothola Imana hapo. uyangikhothola Watu ufuna kulima nobani. Mimi ngifuna kulima nawe. uyabona into ngidinela zona Vula. beka umhlanyelo ebondeni ngiyacela ke ubekele and uyangilimaza ngomusi Uyangiphethe na. ngentuthu yakho iyangifahla Vula. ngiyabonga bhuti Bamushe isikhathi. bhutam ngicela senze so ngoba mina ngiyabona ukuthi wena noma isister ngikukhishwa amalobolo nashada but then match ngicela nje ukuzobuya manje namaphoyisa sizozilandela impahla zakhe ngoba anyeke ngize ngithi mina ningayenza ama-rituals wenu ngani Ya ubuye namaphoyisa kwamanje ayikho into esikhuluma. Yes, ayikho. Uzobuya mara namaphoyisa. masibuya nami ngisazokhuluma umisi kuyafana Anko uyabuya. Uzokhuluma uthini? Yes. Asifuni ukuzwa lutho lwakho. Ngena amaphoyisa la athatha into zakhe Kanti bantu azibulele. abadala Uyana namaphoyisa ecedini indaba yini? Uyana namaphoyisa. bantu abadala Inkinga yokuthini? Uyani namaphoyisa? Inkinga yokuthini? ngikhuluma no-lady blue la Asinamsebenzi Wena ukuthi ubheke sikhuluma isikhombisa noJesu, intombazana, ayimutho asinamsebenzi. Ya sikhuluma noba? Angithi nina Isiko lethu leli. Buya namaphoyisa. Asodlala ngesiko lethu seliyenzwe amapopayi. Ubheke ubheke Hayi, sibheke izwe ungadlali ngathi. Bheke Bheka izwe manje niyozibukiswa everybody baba aspect. sike ukuthi niyaloya vele la. Uyabona wena? Banibheke. Uyabona wena? Banibheke. Banibheke vele. Uyabona wena? and wena uyindoda uyazi Ngicela nihambeni. Makabhedela wenziwani? makabhedi uyamkhuza umbonisa indlela Masambe futhi. Kuwangaki emkhuzi? ye Kuwangaki emkhuzi? Bayeke la. ukangakhuza maka le family nenzani Masambe. Bayeke kanjalo. Igcwele ngomthakathi le family le. hayi maya yeke ungalimaza abokhemerameni bami ungabalimazi ngiyacela hayi batho ba baholo e re tsamele my sister mona re tlatlang le maponesa tlong ka diaparo tsa re kgone o tla le themba a tle ka vena re tlo pakisa my sister ha iyo ntho ya family e o sa ka kopo advice sometimes una lo nyala wa kena family o sa tsebeng re na le utlwana le batho but re sa tsebe go etsalang ka moga matlu a teng Wa utlwisisa? So another thing to jotsang yona e tholle family sharp divorce ha be le signile no a se family sharp for wena o ka se nyale family o sa tsebeng o etsala kwa wena bona no ba o lahlela strateng like abana taba le go ya kae so starting from now on family o dula ko kae o thusa re tsamele wena for now E dula ko phumulong. o ko phumulong so ntho tlo etsa ga re police station no re khutlele maponesa le themba because of ke tswa fa lentja e ya bona ne re tla o thusa nyana bona but is ka o le so ya ke tshaba go batla re bilengwisa le ka dintjo bana ke bone di dingata bana lentja se ikae Di two engwe ka ba ikwalle. ya ke tshabile ntho eo so ya ke go botsa mele gona re kwekoleng re tlo pakisa lena re tseta mo o ise heno go phumulong then re tla ilukisa mo ke le rata go fela guys I'll see you in the next episode re ke nke my sister because of wow di episodes ke dilang ka tsona yo nef